Ngicela ke sihlanganyele ngekufunza incwadi yaJakobe esahluko 2 kusuka kuverse 14 kuya ku17 nemaHebheru sahluko 11 verse 33 kuya ku35. Bazalwane bami, kusitani ukuthi umuntu athi uyakholwa kodwa abe angenayo imisebenzi. Kungamsindisa yini lokukholwa kwakhe? Nangabe umzalwane noma umzalwanekadi bahlubulile beswelene kudla kwemalanga onke. Bese ke lomunye emkhathini wenu uthi kubo, hambani ngekuthula, nifuthumale nisuthe, ngaphandle kwekuba pha lokho labakudingako emtimbeni. Kusitani lokho? Kusho ukuthi makunemuntu loweswele kulithuba, it's an invitation to your faith. Kupha lomunye akukwendi ukholwe, kepha mawukholwa uyamupha lomunye. Kupha lomunye akukwendi uye ezulwini, but mawukholwa nguJesu uya ezulwini, kuphindze kube lula kupha lomunye. Ngoba mase umathi Jesu kulelo kona lalibambile uthi ngeda kini ngeswele, ngeda kini ngilambile. Bathi Nkosi sakubona nini? Angizange ngive ukuthi uhamba ngala embekelweni street. Ngakubona phi Nkosi? Uthi yawuthi Nkosi kulabo labancinyana lena kwenda kubo nani kwenda kini. Kukholwa kwenta simbuke umuntu ngendlela lehlukile. Kukholwa kuyasukuma, kukholwa kufuna kubonakala. Kukholwa akufuni ukuthi fihla, kepha kujabulela kubonakala ukuthi kukhona. Sike saba bantwana, sinebantwana labangafanani. Ngihle ngicabanga nje ukuthi engabe wena bewungumntwana lo njani. Khona labantwana lobabonako Nkosi yami banemdlandla bomapringana nje ngathi bahlala banetipring. Ngabe wena bewunjani? Niba bathe nifuna ukuthi ahlale athule, hayi. Ashimbilike nje agijime, ukhombisa impilo lo mntwana. Mangashintsha kuloku sewubulala lokhu la ngiko vele. Ngomntwana. Ngabe wakho umntwana bekanjani? Masingake sihle siphatha Thombe bazalwane sitobukisana nje ukuthi kuthi wena bongibapringane kanjani. Kukholwa kwethu kufuna kuzuba kupringe makubona lithuba. Kumele ukuthi singakubinzisi, singakuhlalisi ngoba kukholwa ukuthi ngifuna kwenda imisebenzi lemikhulu ngoba Jesu wathi nangikholwa ngitawukwenda la kwendile. Kumele sekuvumele kukholwa kwethu, kuqoshe lokhu lokumele libhubesi angathi noma ngibeka kahle mangathi liyakholwa ukuthi lenyathi lingayibamba liyibuyise phasi, ukhanze selihleti ligadzile lapha kuthi lo ukudla kwami lo ngiyamthatha lo. Bekungaba njalo yini kukholwa kwethu sisime siqumbe sesuthe sigqwale moya waNkulunkulu sithi I'm going to catch this one, lokhu ngiyakuthatha lokhu ngiyakudla lokhu nginematinyo nginemandla kukwenda lokhu. Singabi nekholwa ukuthi siye ezulwini kuphela, sibe nekholwa ukuthi lokhu ngingakwenda, lokhu kungashintsha, lokhu kungendeka. Ngoba what is impossible with men is possible with God. Hebrew 11 33 kuya 35.
Ngekukholwa balwa bancoba imibuso, benda kulunga bazuza tethembiso, bavimba imilomo yemabhubesi. Ngekukholwa balwa bancoba imibuso bangenathi khali. Kukholwa kusikhali. Kukholwa kusikhali. Ngekukholwa bancoba imibuso. They conquered kingdoms. Bancoba imibuso. Yes. Bendani futhi. Bacima emandla emlilo, baphepha enkembeni, baphiwa emandla ebuthakathakeni, baba ngemachawe ekulweni timpi. Baba ngemachawe ekulweni timpi. Ngekukholwa. Ngithemba niyayivinza babazalwane. Ngekukholwa baba ngemachawe ekulweni timpi. Ngekukholwa baba ngema-fire fighters and fire conquerors. Ngekukholwa. Yes, ngekukholwa. Badzimate bacosha timpi tebetive. Yes. Labasikati bemukeliswa labafile babo bavusiwe. Ngekukholwa lebese bacabanga ukuthi kuhambe siphelane, kepha kukholwa kwadvonsa. Ngisho lebese kude impilo. Kukholwa. Kwadvonsa. Manje uNkulunkulu akafuni bazalwane sihawukele lamanye ema-sources kwenta tinto tiphile. Uthi uNkulunkulu usiphile kukholwa. Kukholwa kwethu kungaletha tinto tize tibe nekuphila. Bemukeliswa labafile babo. Kusho ukuthi kukholwa akunasikhathi sekwemukela, akwemukeli ukuthi lokhu akuphinzi kulunge. Kukholwa akwemukeli ukuthi hawu Nkosi yami sekuyawulunga emasangweni. Kukholwa kufa solokuphekeletela kunelithemba ukuthi as long ngisaphila, as long asaphila kukhona lokutawulunga. Kukholwa. Kukholwa. Labanye babethoswa ngetinhlupho tetinhlobonhlobo bangete bavuma kukhululwa. Uyakubona kukholwa kunengane. Akunenzaba kukholwa ukuthi mangabe kubita ukuthi ngiyafa but angeke kungishintshe. Lokuthi nginemandla kwenta konke. Uyathi ke bazalwane kuyendeka kulesinye isikhathi uye esibhedlela, uye kudokotela. Akuzame ngaloko lakuzama ngako but angithi kuyendeka lokunye ungaphili. Lokho kubese kuyamshintsha ubese sewuyayekela. Sewuye ekhaya uthi ha naba lababili abakaphili angibhocode ngibeke ngiyobuyela ekhaya. Umkhanza solwacocotha. Solo sivuliwe esibhedlela. Leni unelithemba ukuthi I qualify to bring life to people. Umlokholwako kukholwa ukuthi angiwabeki phasi emathuluzi ami. Angiyekele tikhalidami, angeke ngiyekele kuhlabelela, angeke ngiyekele kumdumisa, angeke ngiyekele kumkhonda, angeke ngiyekele. Why? Ngoba ngineliciniso ukuthi I have been made worthy, I qualify. Nginelilungelo lekuma, ngithi nginemandla kwenta konke ngaye lo ngicinisako. Ngaye lo ngicinisako. Show your living faith through works. Emva kwenkulumo lenze kangaka ngikhani ngikhumbula sihloko. Khombisa kukholwa kwakho ngemisebenzi. Khombisa kukholwa kwakho ngemisebenzi. Khombisa kukholwa kwakho ngemisebenzi. Nako lekumele sikwende sine nawe. Encwadini yemaHebheru kunelivesi lelithi kumaHebheru sahluko 13 verse 10 uthi sinelilathi ngesingisi lithi we have an altar
lapho khona umhlatshelo losethi kwalo bapriest labakhonto ethendeni lekuhlangana bade lilungelo lekuwudla. Bese verse 15 uthi asimbonge njalo uNkulunkulu simdumise ngaJesu. Lokudumisa akube ngumnikelo wayo yonke imilomo levuma libito lakhe. Verse 16 ningakuyekeli kwenda lokuhle nekuhlephunelana loko leninako leni ngobe iminikelo lenjalo iyamthokozisa uNkulunkulu. Iyamthokozisa uNkulunkulu. Iyamthokozisa uNkulunkulu. Iminikelo lenjalo iyamthokozisa uNkulunkulu. Lithi ke sinelilathi njengaloku sinelilathi lelilathi leli altare lengifisa sibe nalo silakhe lengithe siyalakha asibe ngemasango ekungenisa impilo etindzaweni uNkulunkulu lesikudo in our community. Ngoba kufa kwathola ligede lekungena kwalithola ngemuntfu kanjalo nekuphila kwangena ngemuntfu. Nathi la sikhona khona uNkulunkulu usibeke ukuthi sibe ngemagede ekungenisa kuphila. Kusukela ekhaya kuye emisebentini kuye emabhizinisini kuye emabandleni esikhundleni sekuthi sikhulume ngalokungahambi kahle sigcine lapho. uNkulunkulu uthi vulekani masango kuze ingathi imlo yakhe ingene la bekunekufa khona. uNkulunkulu ufuna kubonakalisa ngawe ukuthi noma ngabe bekunekufa tindo tibhetsa but wena ulisango lekuthi kuphila kutawungena ngawe. Kuphila kutawungena ngawe. Lokuphila ngifuna sihlanganyele ngako kunali le-altare. Kunema-altare lengifuna siwacabange sitakhele wona lengidawabala amabili bese sesihlanganyela kunali ke lengithi sifuna kungenisa kuphila even in this community. Kulenza uNkulunkulu lasibeke kuwo. Noma ngabe kumbe sekukhona lenye la kufuna sihlasele khona ngaleyo ndlela but sifuna kuba lisango lekuletha kuphila. Sithi Nkosi makukhona longakulungisa kulungise ngathi. Nkosi makukhona lofuna ukushintsha kushintshe ngathi. Nkosi mawukhona lofuna ukumisa siyatinikela futhi siletha nemnikelo wekushintsha, a sacrifice of changing things. Ema-altare lamathathu, altare lekucala encwadzini yaGenesis sahluko 8 verse 10 na verse 11 bese kuba ngiverse 20 na 21. Genesis 8. Walinza emalanga lasikhombisa. Waphindze wathumela lituba walikhipha emkhunjini. Lituba lancanzeka lefika kuye kusihlwa liphethe licembe lesihlahla semncumo. Lilalisanza kukhiwa. Ngako Noah wati kutsi emanti asetshile emhlabeni. Noah wakhela uNkulunkulu liladi. Wathatha kuto tonke tifuyo letatihlambulukile nakuto tonke tinyoni letihlambulukile. Wanikela kuNkulunkulu umnikelo wekushiswa elatini. uNkulunkulu waliva liphunga linuka lusi lolumnanzi. Wathi enhlitweni yakhe, ngingeke ngiphindze ngiwucalekise umhlaba ngenxa yemuntfu. Ngobe imizindlo yenhlitiyo yemuntfu mibi kwasebusheni bakhe. Ngingeke ngiphindze ngikubhubhise konke lokuphilako njengobe ngendile. Noah ngekukholwa nguNkulunkulu langamboni ngeliso lenyama. Kepha ngekukholwa kwakhe wenda intfo lephathekako
le yenta uNkulunkulu abe real. Le liBhayibheli lisitshela ngebasendulo ukuthi bakhuthatela ngathi bayambona lo ngabona. Noah wakha lilathi, an altar. Leli lathi wakhipha khona umnikelo. Lithi liBhayibheli uNkulunkulu waliva liphunga. Waliva liphunga. Lo mnikelo wa Noah wabangela uNkulunkulu akhulume kwekuqala. Wavula umlomo wasimakathe umnikelo eLatin. Wavula uNkulunkulu umlomo kwesibili uNkulunkulu wathi khomitha wathi kunento lengeke ngiyiphinze. Utshelwa ngomnikelo, umnikelo uyakhuluma eLatin. Naku-ke lapha emvanyana kuthiwa Noah wakhokha lituba. Mawufunza ngenhla mangikhumbula wakhokha lelinye lahamba labuya lingenalutho. But ekuqaleni wakhokha yini lihubhulu. Yeah. Kunenyoni la ikhokha ekuqaleni verse 7 wathumela lihubhulu. Kodwa lihubhulu alizange libuye. Lihubhulu lahamba siphelane. Yini lihubhulu lihamba siphelane? Lithanza lokubolile. Lithanza lokubolile, la enjoya konke lokubolile, la ikhohle indlela lebuyele ekhaya. La ikhohle indlela lebuyele ekhaya. Akabongwe uNkulunkulu lopha emadodana nemadodzakati akhe umoya wekubuyela ekhaya. Inhlitiyo yekuthi noma ngabe lo mubi bese angipha tiboti takhe but nginenhlitiyo yelituba. Ngiyayati indlela lebuyele emkhunjini. Tuba lekuqala labuyele emkhunjini lingenalutho nali lesibili. Lesibili libuyela selilengisa licembe. Lesibili libuyela linesimemetelo ukuthi impilo seyikhona. Isizini yekufa seyiphelile. Bheka sekuqala lokusha. Labuya lato introducer lituba ukuthi kwakuqala kwedlulile bheka sekuvele lokusha. Khona la bekufiwa khona sekuchamuke lokusha. Umntwana kaNkulunkulu uhlala abheke lelo cenjana. Uhlala abhekile ukuthi engabe uNkulunkulu uphendvula ngani umthandazo wakhe. Uhlala agadze itithunda, ahlala agadze labanconcothako, ahlala agadze labendlula ngendlela ukuthi engaba kusiyo yini licembe lelisho ukuthi imithandazo yami seyivakele. Uhlala agadze itinyathelo, uhlala agadze ngisho emaphusheni. Ulala afake ngisho ibuko. Ngoba ufuna nekubona emaphusheni, ema-visions la la kubhalwe khona. But make sure awufake ama-sunshades ngoba ngeke ubone kahle. Lo muntu lona uhlala ugadzile, uhlala omandondo kuthi mosi eLatin ngibekile umhlatshelo wami sengibheke imphendvulo kusimakathe kuthi lokhu lengibheke ukuthi kubotshe kwehle sekwehlile sekuvela impilo. Lelituba labuya la introducer hlala ubukile likhalweni mntwana sekhaya. Yebo kumbe tintfo betibheka le kepha hlala ugadzile kuthi yini imali ongcela atakulethela yona. Yini imali ongcela atakulethela yona. Noah wahlala 7 more days wasuthi sekwenele. Azange alikhipha lelinye lituba. Wathi sekwenele wase uyaphuma emkhunjini. Waphuma ngesacrifice. Umnyango wekuphuma kwakhe waphuma ngesacrifice.
manyathela lokusha wathi Nkosi ngaba ngikho la kube bekungasiwe ngingakaqali lokusha ngicala nawe simakathe ngifuna kuva wena ngoba ngabe angakhona labanye bahambile kulamandi lawa mina ngisele kungenxa yakho Somandla kungenxa yakho simakathe i-altar yekucala it's a personal altar with a personal sacrifice. I-altar yesibili kuGenesis 24 ngifisa wonke lo ngumntwana waNkulunkulu abe nayo i-altar yekubonga simakathe. Altar number 2 Genesis 24 verse 58 kuya ku-60 Babita Rebecca bambuta bathi utawahamba nayo yini lendvodza waphendvula wathi yebo ngitawahamba nayo bamhambisa ke Rebecca dzadzewabo kanye nemongi wakhe wahamba nengceku ya Abrahama kanye nemadvodza leyayihamba nawo bambusisa Rebecca bathi kuye hamba kahle dzadzewetfu shangathi ungaba ngunina wetinkhulungwane tetinkhulungwane shangathi intalo yakho ingawancoba emadolobha etitsa takho. Leli altar leli alikabhalwa kepha uyeva kutsi likhona. Leli altar ngilesitawulibita kutsi yi-family altar. Yi-family altar. Li-altare lemndeni. Li-altare lasekhaya. Leli altare ngula khona tigwegwe ticondziswa khona. Leli altare li-release abantwana baleli khaya libakhokha ngesibusiso. Nangu ribs and ribs bayambita. Sekufike isikhathi lapha ngeke basishintshe empilweni. Ngoba tikhathi tihambe tifike. Sesifikile isikhathi Nkosi yami bazalwane. Fane utifunele noma ngabe sekuthiwa ekhaya kini kwahliphika akusekho ngisho gogo akusekho mkhulu ngiyakuphi phela lemuva akukho babe akukho malume akukho zibanibani fane uthole la ungeyama khona where you shall be released. La liBhayibheli lisitshela ukuthi bambusisa Rebecca bathi hamba kahle. Hamba kahle. Family altar. Hamba kahle. Hamba kahle. Mangabe kude umuntu loke umuve uhamba kumbe nguwe lotivulela sivalo utivalele utivalelise. Maye kumnanzi bazalwane kuthole amagama hamba kahle. Hamba kahle. And asifanane etigabeni. Ukhona hamba kahle. Hamba kahle wakho. Noma ngingamsho exactly but uhlukile kulosho ngimi. Uhlukile lokusho ngimi. Hamba kahle wethu akafanani. Kufanana nekuthi wota la. Makuthi wota la lolohlele eceleni kwakho ungasho ukuthi well maybe ngisetawubona but mangithi mne wota la kuyashintsha yabona. Family altar bathi hamba kahle dzadzewethu. Bathi shangathi ungaba ngunina wetinkhulungwane. Angimati kumbe bekavilapha lakhaya but mase bamrelease i-family altar i-release abantwana to their prophetic destinies. Ibakhulula hayi nabatawuya khona praise God mangabe batawumikiswa liphepha nakufunza kuhambisana but kulokunye liphepha line destiny lehlukile from God's destiny. I-altar yasekhaya
yenda liqiniso ukuthi lo mntwana uyayithola indlela lesizathu uNkulunkulu lamlethela sona emhlabeni. I-altar yasekhaya ngula sisho imithandazo khona nekubusisa. Kwangathi ke bathandekayo leli altar belingabhunya intuthu yayo ingaphele emakhaya. Family altar. Noma ngabe senisho baba wethu asezulwini. Noma ngabe anikwati kuthandaza kumbe nize nisho nemagama lamanye, but nababu wethu asezulwini can do. Baba wethu asezulwini bahlonishwe igama lakho, umbuso wakho, inzando yakho. Kungconywana ngala Swatini bekumatime esingisini. Bosane uva nje uthi luhala ngathi ulutangala. Hello Bidani name. But mabangathi awubhale lo Bidani name utawubhalana. Noma ke sengizama leso singisa bo Bidani name, but ayibe khona le altar la kubhunya khona. Simakade sewuyawuthi bonela ukuthi bawusho Matthew 6 verse 9. Ayibhunye altar. Bathi hamba shangathi uNkulunkulu angakwenda ube nginina wetingulungwane tetingulungwane. Shangathi indalo yakho ingawangcobe emadolobha editha takho. Awucabange sewurelease nangumntwana wakho. Shangathi uNkulunkulu angakwenda ube inhloko ungabe ngumsila. Shangathi uNkulunkulu angakupha kuthula mangabe ukhetha kwenza. Shangathi uNkulunkulu angakupha indvodza letakunaka, akuphe umfati lotakunaka. Oh hallelujah, thank you Jesus. Yabhunya impepho aphuma Rebecca sekashita umntwana ebantu ngicela kuhamba naye. Uyamati angimati ngithatha indlela lengazange ngayihamba. What is going to back me up? Sibusiso sasekhaya. Altar number 3, national altar. Emakhosi ekucala sahluko 18 verse 30. Elijah wabe sewukhuluma kuso sonke sive wathi, wotani lapha kimi, beta kuye. Wabe sewulungisa lilati lasemakathe lelaselibhidlikile. Yes. Hallelujah. Yes. Ngaze ngakhumbula nathi athi ingoma takadzeni lebeyithi hallelujah dumo lwakhe. Hallelujah. 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 Dumo lwakhe sivusele. Sare ningikhwebela lelethu lilathi. Hallelujah. Ngalesibili ngacela basebantwana baNkulunkulu bayangakhela lelilati leli altar. Bathi ligama lemuntu ingomo, manje ngithi ingomo lengayikhokha kuze ngikhokhe leligama. Ngakhe sidisi ekuseni ngathi a person's name is a cow. Asibe ngishumayela ngesingisi. Maungathi siyini leyo tatibonela, but a person's name is a cow. Therefore I will not mention the name. Elijah wabona ukuthi tindo tiyafa la vele.
imvula yikho kufa imfuyo kufa abantu. Wase uya emthonjeni, umthombo wekuphila. Wathi kuyawube kulahleke kuchumana ne-source of life. Wahamba waya emthanjeni wempilo yesive saka-Israyeli. Wathi isive saka-Israyeli sinebudlelwane lesebulimele naNkulunkulu. Wathi angeke ngiyawukhipha etinzabeni. Angeke ngiye etinzabeni la kugcumekwe khona emalatha bobhali, emalatha ebuthakathi netithixo. Angeke ngiwathinze, ngidawuthinza lilathi linye lelicondzene naSimakade. Lithi wahamba walivusa lilathe walimisa lema lilathe lathi zica. Wase uyambita umdali. Kuthi Nkosi nakho sesilivusile lilathi Nkosi. Ngeke sibe sithi akubuye kudle emasimini, sibita wena mnikati wemasimu. Wathi bese silahlekelene nawe Nkosi, nali lilathi lesive, lenela kuma lilathi lesive. uNkulunkulu wathi bengisolo ngikhona, but ngidathi bonakalisa. Wachamuka umlilo wehle ezulwini, wayawukhotha umhlatshelo elathini, wakhotha ngisho emanti labeka khona, khombisa uNkulunkulu ukuthi mina Simakade ngiyayingenela indzaba yebantu. Uma ngabe banenhlitiyo yekuphendvuka, ngiyahlangana nabo. Lilathe embeni lilunge, tindo tabuya talunga. Wacala umthumo wemvula wachamuka. Tikhiya lebeti ivalekile, iminyango lebese ivalekile, yavuleka, ivuleke lathi. Yavuleke lathi. Ngisonzele ekugcineni. Li-altar. Tindo leting 3. Number 1, it's a place of substitutionary death. Yindzawo la kufa lokunye esikhundleni salokunye. Sine lilathi, sine altar. Makorinte kuqala 5 verse number 7 usitshela ngeliwundlu leselinikelwe. Korinte kuqala sahluko 5 verse 7. Khiphani imbiliso lenzala, khona nitewuba yinhlama lensha. Nine senivele nite imbiliso, ngobe liwundlu leliphasika letfu lelinguKristu selahlatshwa. Liwundlu leliphasika lethu lelinguKristu selahlatshwa. Life for life. Liwundlu lethu lelinguKristu selahlatshwa. Lathi malihlatshwa lelo wundlu la uNkulunkulu lelisusa tono telive, kwavuleka iminyango yenzethelelo yesono, kwatholakala likhambi umhlaba bewungenalo. Esiphambanweni ngulapho khona Kristu ngesiphambano sakhe ehlula sono. Kepha inhloso yaJesu bekungasikwehlula Sathane nesono nje, kepha bekukusonzeta umuntu abuyisane naNkulunkulu. Abuyisane naNkulunkulu. Mangabe umuntu aseludzakeni, inhloso yakho mawumbona noma wemuka nemfula, wena lofuna kumephula emfuleni, inhloso yakho akusikulwa nemanti, inhloso yakho kukhokha lo wemukako. Inhloso yekulenga kwaJesu esiphambanweni bekungasi ukuthi ngiyoshaya sono nje, kepha bekuthi ngifuna kubuya nemuntu aphila. On the altar of sacrifice. Kwesibili, it's a place of new relationships. Le altar limemetela budlelwane lobusha. Kuleli altar lethu ngale minikelo yethu, lesitawuyifaka la, letawucondzana ngco naloko uNkulunkulu atawuthi asikwende endzaweni lasinike kuyo lesikuyo. Sicondzana nekuthi Nkosi
ngaloku lengakufaka la labanye bacalile ngalesibili sesifakile ngaloku ngozi lengakufaka la ngithi akube khona budlelwane lobusha. Let new relationships spring from this altar. Let new relationships. Niyati ukuthi leske sababona bashada bayebete la noma bashada le phase tihlahla kuthiwa yini bo garden wedding noma I garden party kuthiwa yini leya phase tihlahla awumine Nkosi yami singawind nuts sibuyele lethlahleni manje ke kuyafanana nigcina nithathene noma phase tihlahla noma kuseholeni nigcina nithathene mabeta la bangena kung my sister na my brother but baphuma sebayi-1 lokungene kwehlukene kuphuma sekukunye labetako kuleli altare ehlukene naNkulunkulu uphuma sekanengoma kuthi ngineculo ngalothando lokaKristu umfeli wami bengingatani bengilahlekelene naye but e-altare ngula kubuyiswa budlelwane khona ngula kubuyiswa budlelwane khona angiyikhohlwa lo munye umfundisi bekashumayela waze wa loku moya longcwele lamthuma kona masabita siguco wathi kumbe ungimake ungumfati kade wasigcina sandla sendvodza yakho wathi kumbe uyindvodza kade wagcina kutsinza sandla semfati wakho kepha uNkulunkulu lamuhla anganenda niphume nibambene anganenda niphume ni2 in 1 e-altare ngila kulungiswa khona tintfo ngula ema-connections abuyiselwa khona tintfo budlelwane lebese bufile bufike buvuswe leli altare lethu kunebudlelwane lesibuvusako ngemusa wasimakazi kuthi noma ngabe umuntu bese kalahlekelena angasatana angamfuni uNkulunkulu but batawuze batholana batawutholana kukholwa lokungenamsebenzi khumbula kunjani ufile but lokukholwa kwethu sikunika umsebenzi akubuyise abantu labalahlekelene naNkulunkulu kwekugcina ialtare yindzawo la khona uletha your best but bese uyamangala ukuthi ngila uthola your best ngila utawucabanga ukuthi awunaku lokuhle lokungcono kwami umangale ukuthi it's a place of exchange bo best ngilaba exchange khona when you bring your best God gives his best yindzawo lapho kungekho khona kugodlelana ngose angikugodleli lokuhle kwami naNkulunkulu athi pho mina ke ngingagodlela njani lokuhle kwami yindzawo ya the best from above uNkulunkulu usenako lokuhle for us as individuals for our families and for our nation usenako lokuhle uNkulunkulu singamgatsa kuleli altare ukuthi kusekhona lokuhle lokutawuvela imisindvo yekulwa imisindvo yekugwazana imisindvo yekubulalana kusekhona licembe lelitawuchamuka nginganitshela kancane nginganitsheli konke nginitshele bazalwane ukuthi nami ngifana na Noah lamhla lo ngimembi kwakho Noah wabona lituba lita nelicembe wathi nembala kuphila lebe ngikugatsile sekukhona kukhona licenjana nami lelincane lengilibonako in this community licembe lelincane lelisho ukuthi seyikhona impilo emanda yetsha usho ukuthi mfundisi ngeke sakwazwana ngeke sabulalana no
but bese ngikubona kusakuncane sandla singange sandla leli oh haleluya lelifu lincane lingange sandla semuntu but noma lilincane but selihleti lapha limema lamanye mafu siyahamba ngekukholwa ngekwati ukuthi umsindisi wethu ukhona unawo emandla ekwenta nangetulu kwako konke oh haleluya yes unemandla ekwenta konke nangetulu kwalesikucabangako nalokwehlula imithandazo yethu ngisho lesingakakuthandazeli uNkulunkulu unemandla ekwenta lokungetulu kwako konke mangabe khona timpawu lotibonako ukuthi hayi ngazi ukuthi selikhona lifu cala ulungisele altare lakho uthi Nkosi ngiyabonga kona lincane lelicembe but ngiyabonga tigiti yakho ngiyativa tigiti elizulu ngicela kufika emthandazweni ngelivi lelithi Samuel wesibili sahluko 7 verse 2 wase ukhuluma kuNathan umprofeti wathi buka la mina ngihleti kahle esigodlweni lesakhiwe ngemisedari kodwa libhokisi lesivumelwano saNkulunkulu lihleti ethendeni Davide uthi Nkosi ungibusisile ngihleti kahle Nkosi ungibusisile lokuphathekako nginako but angiva kahle enhlitweni yami mangibona lithende lesivumelwano sasimakathe linzinza esikhotheni Nathan wathi yenda lokho lokusenhlitweni yakho Can we join our hearts njengebantwana baNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyabonga kuthula longiphe kona ngiyalibonga lizulu longilungisele lona kepha inhlitiyo yami ayikho kahle ngekubona abantu bagwazana ngekubona buthakathe vele inhlitiyo yami ayikho kahle ngekubona abantu labasha bamitha bakhuleliswana bancane bafe babancane inhlitiyo yami ayikho kahle Nkosi there must be something wrong somewhere angeke ngibajaje ngeke ngibehlulele but Nkosi ngifuna kuma kunasi isikhala nasi ngifuna kubona wonke umuntu lomusha azuza umusa kuNkulunkulu atibutha phasa ayibona indlela lekumele ahambe ngayo if God does not give up on men we cannot give up on men mangabe Nkosi ngisabona kusagwazwana ngithi ngivula tindzaba ngikhanze abantu bahlikite ngemikhwa nangemazembe yebo Nkosi ngiphile kuthula ngiyaya nasezulwini kepha inhlitiyo yami ayikho kahle kubona lifa lakho lifa ngalendlela Nkosi inhlitiyo yami ayikho kahle yebo Nkosi ungiphile lokho lengikucelile wangibusisa kepha Nkosi ngicela ungibuthise these broken pieces kunuke liphunga lemusa neluthando kunuke liphunga lekuthula noma ngabe bekungekho kakhulu but besingathandaza yini bazalwane and make a sacrifice kunali altare nali sithi Nkosi ngiyakukukhonda njalo ngifuna ukukukhonda Nkosi kuleli lathi leli ke bazalwane le minikelo yethu mangabe ukhona namhla that's fine but ungahlupheki labanye balethile labanye batawuletha inombolo ngicela ukuthi ibe khona lesingayisebenzisa but lo mnikelo ukhuluma ngealtar the altar ngingajabula kuthiwa kuDavide yenda lokho lokusenhlitweni yakho God honors what is in our hearts uNkulunkulu uyakuhlonipha lokusenhlitweni yethu ingaba khona ipersonal ingaba khona family kepha ngicondzene nayo ingcenye ya national altar la kumele kube nelushintsho lolutawuphatheka in the land eveni lesiphila kulo
nathi kube besingacela lipage eBhayibhelini sithi Nkosi sicela nathi usiphe lipage kumaHebheru sahluko 11 sifuna kubhala emavesi ukuthi ngekukholwa kwema kufa ngekukholwa kwema ama-drugs ngekukholwa kwema kudzakwa kwavalwa emabhara lamanye ncesi ibhizinisi ngekukholwa kwavalwa emabhara lamanye ngekukholwa tinyanga talahlekelwa ngemakhastoma ngekukholwa labe sebazuziwe bathethwe kuya kwethwasa kwaselwandle ngekukholwa babuya ngosababona sabathola abantu abethu babuya baphila kunemoya wekwethwasa longawati ubhokile bayahamba bayothwasa ngemoya waselwandle wemuntu wefish nemsila ngacishe ngathi umsila wemuntu and ubhoke kubantu labasha moya wekwethwasa ngekukholwa Nkosi ngifuna hallelujah to his name bese sifaka prophetically lawo magama latawabeka malo ingcwele kulomnikelo kuleyo envelope uwaphathise ngibheke ukuthi lawo magama lawo siyawabuka ngalelinye ilanga sesihamba ebusuku singesabi sesishiya timoto tinetikhiya tingathathwa sesivule amafastelo kungangeni lutho hallelujah to his name la sesibuka kuthi kepha sake sakukhuluma it was prophetic kepha nyalo sekuyaphatheka labe bahambile babuyile labe bathathwe insango sebasangulukile labe bavalelwe emajele babuyile sebakhululiwe from the powers of the enemy. Yes. Nyalo singakusho Isaiah wakhuluma ngathi ulihlanya wathi ngibona intombi ikhulelwe kepha le ntombi ayiyati indvodza labanye bathi Isaiah ukubonaphi lokho wakwakubonaphi kepha lamuhla thina sime nawe sithi Isaiah sesiphila kuko sekwendeka mangaba kwendeka in our time kunebantwana bethu labayawufunza lawo magama bathi bobaba nabomake bosisi bobhuti bayibhala lento bathi basibona sikhululekile basibona ama-drugs imilomo emabhubesi siphumile kuyo basibona sinekuphila sicithelana kuphila emabhizinisi asukumile timali tibuyile lobe kwebiwe sitha kubuyile 10 times labe kuvaleke khona tinye tivulekile. Can I have a church that is prophetic lelitawukhuluma libuke elizulu lingabuke emhlabeni? Kukholwa. Your faith has made you well. Kukholwa lokusinzisako. Kukholwa lokwenda into tibe ngcono. Yebe madvodza ayalahleka emakhaya. Bathi ngibone madvodza abuye emakhaya. Yebe iminyaka leminye bewathatha kepha ngibona ngemuso wasimakatha ayathi buyele ekhaya bese kahlala emathuneni. Ayabuyiselwe emakhaya. If I get tired along the way, He will give me power to press on. There is staying power from the Holy Spirit. Mangabe kusekhona lokuphilako noma ngabe bese kuthiwa kuhlephuke kanganani. Moya longcwele uyadata iticucu lathi khona. Wethembekile Jesu cela sisukume sitewuthanaza. Jesu amalanga wethembekile Jesu wethembekile Jesu wethembekile Jesu amalanga wethembekile Jesu.
Asikhuleke sonke sisho ukukholwa kwethu kuleto timo lebesingasi. Let us speak our words of faith. Babe longcwele akube njalo. Akube khona kuphila la bekunekufa khona. Imikhwa beyisetshenziswe ekukwazeni abantu igucuke ibe emakhuba ekulima. Tindlu lebetakha ema-drugs kube tindlu tema-home cell. Ibeletho betivalekile. Ugidze ma-twins. Mona masakaria la hataka la shwele waya la bakayele kuta mahaka yata. Jesus, you are on the throne. Jesus, you are on the throne. Jesus, you are on the throne. Jesus, you are on the throne forever. Jesus, you are on the throne. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ake sisho kanye kanye sivumo lesicondzene namalo engcwele, sicondzene naNkulunkulu Indvodzana, naNkulunkulu Baba. Sisho emagama lathi Nkosi ngisebenzise, siwabhekise ebuthathweni bunye baNkulunkulu. Nkosi ngisebenzise. Nkosi ngisebenzise. Nkosi ngisebenzise. Babylon Ngcwele, I pray for your special grace that is made available to each one of us. Ngoba usibeke etindzaweni where we are within reach to your favor and to your grace. Emakhaya lakhona tindzawo lesihlala kuto ti within your reach. Livi lakho lithi usibeke tive ngetive so that we may seek you. Kanjalo Nkosi inhlito yethu ilangadelela wena. Kubona sandla sakho. May our sacrifice be a sweet aroma before you. May our sacrifice open your mouth. May our sacrifice alter what needs to be changed. May our sacrifice stop murder, stop killings, stop injustice. May our sacrifice establish long life. May our sacrifice establish prosperity and peace. May our sacrifice establish restoration and abundance. May our sacrifice stop every act of witchcraft that had become common. And may the blood of Jesus dismantle every altar that has been made in relationship to every idol and every goddess of this land. Li altare lemvuselelo lelibuyisela umuntu kumdali libe established in our hearts. Thula kwakho Nkosi ngiyabonga. It shall rest
like the dove resting upon Jesus Christ at baptism. May your peace rest upon each one of your dear little ones. Ekuphumeni nasekungeneni kwabo. But ukuthi we are established in the peace of heaven, the peace that cannot be taken away, and that your name be glorified. Thank you, Lord, that we shall return with a story of what the Lord has done. Oh yes, thank you, Lord. Let us give him the praise in the house of the Lord. Yes, we thank you, Lord.